Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina pada Minggu 27 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus. Hingga 100 tentara bayaran asing dan 6 kendaraan lapis baja dihancurkan sebagai akibat dari serangan senjata presisi tinggi oleh pasukan Dirgantara Rusia di titik penempatan sementara militan dari apa yang disebut legion asing di dekat desa Chazov Yar di Republik Rakyat Donetsk. Di arah Kupiansk, tembakan artileri di area konsentrasi tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina mencegah serangan musuh ke arah pemukiman Novoselovskoye di Republik Rakyat Luhansk. Hingga 30 prajurit Ukraina dan 2 truk pick-up hancur di arah Donetsk akibat kerusakan, kebakaran, dan tindakan tegas pasukan Rusia. Serangan balik Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di area pemukiman Soledar, Opitnoye, Kurdiomovka, dan Mayorsk. Hingga 70 prajurit Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 truk pick-up dihancurkan. Живой силы и военной техники в 137 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск Вооруженных сил Украины «Запорожье». Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд «Эскалибур». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.